governor na Kashmir fight tawreba mi duna ngasi Manipur da kari MST kari chalhaloi da bagi port kari gi decide to romino ba ngasi ima khoi myam NDPP decide ki ya ko kono ragi mama se chat pane tali se tai gi na ting rang ko ki ba thawdo ngarang no su media da hai ga ni madu gi matung in ba uniform wala gi mana security advisor to oi bani na Tenden post ki di mana advisor oi bani ko amon da kai jam da ground no kamai to no hai bani ko na wari sanani na chang bani adu bu mana kundore ba post si ta se na ha ba ma to de ki decision chu na te sarkar na loba decision ni madu du da governor adu chief secretary ma moi gi office bear hai ta re ko president rule da le ba mo khoi pula bang na mana ra ga lo bani ni kai mana ra loi no ha ba matam da kang pok pi da khoi gi MST gi gari tha ba matam da ba sama mai jak ki bani na adu na maram oi ra ga sona kan da tha ba da mi mangali gi festival oi bani na risk le ga dra hai da na mo khoi na mu IDPR da to ga moi se malung da change so thong na bani input da hai ba adu khoi na mo hang ni question na kari gi da makta ai na ngasi hai da mi se sar pu da kari gi da makta kang pok pi da ba sama mai tha ga hai da na kari gi da makta jiri khoi gi suroi le gi festival se ku lai na ka do chala lo do no ba madu di reasonable oi dre moi na na powerful da lai re lai ri ba pa le ba president rule da lai ba governor oi gera advisor oi gera chief secretary oi ra DCP oi ge lo mak se control ma kha da lai re ba akhoi ma na pam ba di ta se na moi na ngasi hai ko amoi hela su song ning ba pokre maram di akhoi gi state amagi gari bu mo khoi na adu kum ba ba thon gi hai da na son da changal oi hai ba gi lambi oi le ram me ba akhoi na hai na madu by force changa da ne ba sing na de chanu su khan lo ba nang na cha du na rum lam me hela kan du da chin na hai ba ya tra kan di masan ta adu da khang ka da na tro aram ba kana no se madu da attack taw rak ta la ka di madu matam du da phagal ho ga dam ne ba moi ba sum moi na du taw rak kha ba ni na khoi du taw ne ha ra sum lai ta ra ka di akhoi ni hingi bu pun si kai no ba moi na protection pi ka da ba moi na adolom da wakhal khan na ma ga di moi lai ni bi ata thoi ba governor fam bi ata thoi ba president ru lai bi ata thoi ba ha na bu di hoi se sarkar do lai ra ma madam da politics game ni adu ni ada ni khoi chahi ani wa na khang e adu bu president rules na mu niyom chu ma ga dra hai da praja khalam bani adu bu boy concept ta su ar mai lai ra ga di akhoi si kari no ba manipur gi praja se kari oina uge ha ba question si de ba na ngai se adu na masi yam na reasonable oi de governor huji amu una ba gi khoi hai gi ni unar kan da mana hai ba pose punna sarkar na lomi na ni ai to le decide na te apun ba gi ni hai bani na moi roi ma responsibility oi ra bani na moi punna ma get out hai ba matam yore ha ba pose masi imam yam na khana re adu makha ta ba di praja ga miyam ga manara ga chatmina rak pa lambi ma thi ba tare masi di yam na khoi da yam emotional oi ba ngasi na mo hela thamoi soi ba maram di yamna official achoba governor na Kashmir fight tawreba mi duna ngasi Manipur da kari MST kari chalhaloi da bagi port kari gi decide to romino ba adu hang ne ma mo da zu adu hang ba right da re mo